Rusija, Moskovska oblast, grad Mozhajsk. Crkva Joakima i Ane. Ulazimo u crkvu. Pod u crkvi je popločan. Standardni, klasični uzorak. A ovdje kao da je lijep tepih položen na pod. Ali ovo nije tepih. Ovo je keramička pločica. Vrlo lijepa. Iznenađuje odlična očuvanost podne obloge. Mnogi ljudi su redovno dolazili u crkvu, ali pločice izgledaju kao nove. Pitao sam lokalne crkvene zvaničnike. Podne pločice crkve nisu restaurirane. To su stare pločice vrlo visokog kvaliteta. Iako je prošlo vek i po. Ovdje se nalazi natpis proizvođača. Kosidur, Moskva, Redgate Area. Zapravo, ovo nije proizvođač, već prodajni predstavnik. Keramičke pločice proizvodi njemačka kompanija Villeroy i Boch. Kremlj grada Mozhajsk, katedrala Sveto Niko. Zgrada zadivljujuće lepote. Međutim, unutrašnjost crkve izgleda drugačije. Iste pločice na podu. Različite boje i različiti uzorci izrađuju se na različitim mjestima. Zvezdano nebo na podu hrama. Vrlo raznoliki dzezeni uzorci. U ovoj crkvi su mjestimično otpale keramičke pločice. Oznaka proizvođača postala je vidljiva. Poljska kompanija Marivil iz Varšave. Njemačka kompanija Villeroy and Boch. Natpis Metlak Merzig ukazuje da se radi o pravim njemačkim pločicama. To jest proizvedeno u Njemačkoj. Molitva Bogu ispada mnogo bolje ako ruski vjernici stoje na kvalitetnim i lijepim pločicama. Proizvedeno u Poljskoj i Njemačkoj. Čini se da se svemogućem Bogu dopala saradnja između ruskih pravoslavaca, poljskih katolika i njemačkih protestanata.